Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Милан Видојевиќ е голем мајстор на редот или на тајното друштво Храмот на Свети Јован. Од тоа тајно друштво подоцна настануваат темпларите и масоните. Вие сте голем мајстор на редот на Свети Јован. Тој е еден од најстарите редови, ајде да речеме во христијанството, кој влечи корени тамо некаде од пред 18-19 век. Sa zadovoljstvom ću vam ispričati istoriju od reda na čim sam čelu od 21. maja ove godine, a to je dan Jovana Bogoslova. Čekali smo taj datum iz prostog razloga što je Jovan Bogoslov prvo svetac zaštitnik ovog viteškog reda, koji se zove Red Hrama Svetog Jovana, a drugo, što je ovo verovatno najstarija hrišćanska tradicija koja u kontinuitetu od početka do danas postoji u neprekinutom nizu, ne samo kao viteški red, nego i kao duhovna, apostolska i naravno hrišćanska gnostička tradicija od početaka hrišćanstva. Jovan Bogoslov je bio zvanično prvi inicirani učenik Jovana Krstitelja i Isusa i on se smatra rodonačelnikom ovog reda i njegovo evanđelje je prvi i osnovni dokument ovog viteškog reda na čijem sadržaju se bazira rad reda. И вие сте сега на чело на тој ред. Jeste, ja sam 130. majstor po redu u neprekinutom nizu od Jovana Evanđelista. Pa sam hirotonisan kao episkop apostolske gnostičke crkve Antiohije, kao najstarije hrišćanske crkve koja živi i danas. Всушност, ова тајно друштво, Храмот на Свети Јован, влечи своји религиозни корени од Антиохиската православна црква. Во христијанството постојат 5 мокни патријарши, тоа е Ватикан, тоа е Цариград или денешен Истанбул, тоа е Александриската православна црква или патријаршија или градот Александрија, изграден во времето на Александар Македонски, тоа е Јерусалимската и тоа е Антиохиската. Антиохиската патријаршија или православна црква е најстара во светот на христијанството и веројатно војната која сега се случува во Сирија можеби влечи корени или во најголем дел влечи корени да биде уништен тој дел на православието или тие николци на таа православна и христијанска традиција кои се стационирани токму на територијата на Сирија. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме со вториот дел на интервјуто со господинот Милан Видојевиќ или големиот мајстор на Храмот на Свети Јован. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето и очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе и ќе ти кажам што научив. Здравието е среќа и среќата е здравие. 80 години, алкалоид, Скопје, здравието пред се. Ова е раката на Свети Јован, односно ова е раката на Свети Јован Крстител или раката со која крста нашиот Создател Исус Христос. Многумина од вас, почитувани гледачи, биле на поклонение или планира додат на поклонение пред моштите или во манастирот Свети Василije Острошки во Црна Гора. Тоа што треба да го знаете, а што нема да го најдете во многу учебници или во многу флаери со кои туристичките агенции го најавуваат патувањето и посетата на манастирот Свети Василije Острошки во Црна Гора, е фактот дека во текот на Втората светска војна во овој манастир или во тајните простори на овој манастир Свети Василije Острошки всушност се чувала или се криела раката на Свети Јован Крстител или раката со која крста нашиот Создател Исус Христос.
Може ли она приказна за редот на овие витези на Јован Крстител да ја раскажеме? Да. Се формираат некаде 1040 година, се формираат во Ерусалим, подосна како ги губат војните или крстоносните војни се префрлаат на Родос, подоцна се префрлаат на Малта и таа рака со која е крстен, се претпоставува дека е крстен нашиот Создател Исус Христос, завршува во Москва, а денес е на Цетиње или манастирот Цетиње во Малата Црна Гора. Тоа е една фасцинантна приказна и би ми любо да можеме да раскажеме. Ако вас интересува и ваши гледалци да укратко кажем те неке ствари кои су ред Јована Јерусалимскog, кога касније знамо као Малтешке витезове, и данас je takođe deo jedne falsifikovane istorije. Oni za sebe tvrde da su najstariji viteški red, što naravno nije tačno. Najstariji red je ovaj na čijem sam čelu ja. Ja sam 130. majstor po redu i ovaj red je stvorio templare kao svoj spoljašnji prsten. Po onim materijalima, da ne kažem po arhivi koja je meni dostupna sada kao velikom majstoru, prvi pisani podatak o malteškim vitezovima, odnosno o redu Jovana Jerusalimskog je iz 1140. Znači jedno skoro 42-43 godine posle zvanične pojave Templara u Jerusalimu. Ali, ta priča nije ni bitna toliko koliko je bitan ovaj drugi deo priče. Malteški vitezovi pod pritiskom Napoleona napuštaju Maltu 1797. Valjda je Napoleon izvršio invaziju Malte, raspustio red malteških vitezova, jer je bio inače u konstantnom sukobu sa papama u Rimu, čak je papu i uhapsio tadašnjega i stavio ga u podrum. Malteški vitezovi, noseći relikvije i insignije reda, jedini dvor koji je hteo da ih primi je bio ruski dvor. Pavle I ih prima u Rusiju i oni prelaze tamo. Von Gompeš, veliki majstor malteških vitezova, na ruskog imperatora prenosi prava da je na čelu reda. Znači, on je bio prvo veliki protektor reda, veliki zaštitnik, a posle toga, odmah sledeće godine, postaje veliki majstor reda. I videli ste na svim, to možete da vidite na internetu, sve slike, odnosno platna na kojima je prikazan imperator Pavle I, na svakoj se slika, odnosno naslikan je sa krstom velikog majstora viteškog reda koji nosi oko vrata. Kod Romanovih su ostale sve insignije reda i relikvije. I šta je bitno? Jednom prenet suverenitet na nekoga ne može da se uzme nazad. Romanovi su zaključno sa Nikolajem II bili svi veliki majstori reda Jovana Jerusalimskog, odnosno malteških vitezova. Sad dolazimo do ključni period istorije 20. veka Evrope. Da li je Nikolaj II i porodica ubijena? To je zvanična istorija. Da su bolševici uhapsili cara i porodicu, pobili njega i decu i tako dalje. Ta priča nije tačna. Nikolaj II nije streljan. Kada bi to zvanično sad bilo objavljeno i potvrđeno, a može da se uradi, jer postoje direktni dokazi da nije streljan. Hoćete da vam kažem gde je živeo? U Jugoslaviji. Prvo je živeo u Kraljevini Jugoslaviji, pa posle i u Titovoj Jugoslaviji. To je velika tajna Jugoslavije i Evrope i sveta. Zato su relikvije donete u Kraljevinu Jugoslaviju. Jer to nisu relikvije, kao što danas tvrdi Srpska pravoslavna crkva, da su relikvije njihove. Nisu. To nisu ni relikvije Ruske pravoslavne crkve.
to su relikvije porodice Romanov. To su bile lične relikvije koje je Nikolaj nosio sa sobom. Zašto bi inače te relikvije bile donete u Jugoslaviji 1924. godine? Nikolaj je dobio lažni identitet poljskog grofa. Porodica je rasturena po celom svetu sa obavezom da nikada ne sme da progovore o svom pravom poreklu. Relikvije su ostale ovde zato što su išle sa carem. To je ruka Jovana Krstitelja, to je čestica časnog krsta, na kome je Isus bio razapet, i to je ikona Marije Filermos, koja je sad u Cetinskom muzeju. Dobro, zašto Tito, na primer, prifeќа? Велите дека во Кралството Југославија, а подоцна и во Титова Југославија, се крие семејството или самиот Николај Романов. Зошто Тито прифаќа? Pa morate da znate ko je bio Tito. И кој е Тито? Ајде да видиме. Pa ja sam pisao o tome. Moje istraživanje, ne samo moja, pokazuju da on naravno ima lažni identitet, da nije rođen kakav kumrovec, kakve budalaštine. On je vanbračni sin Franjo Josifa, rođen je u Beču, 16. juna 1892. godine. Ima lažnu biografiju, ima preuzetu biografiju jednog potpuno beznačajnog čoveka. Naravno da je kao pripadnik sionskog priorata, jer je kraljevske krvi, imao obavezu da čuva onoga koji mu je bio čak, što bi se reklo, bliži od bilo kog drugog, jer je bio imperator jedne velike hrišćanske carevine. Pa i Tito je bio imperator. Pokret nesvrstanih je izmišljen zbog njega da vlada svetom. Jer su Habsburzi bračnim vezama tvrdili da su potomci Isusa, odnosno Isusove porodice. Što je naravno nategnuta teza, ali recimo da ima elemenata da je to moguće. Bez obzira što je Isus vanbračni sin, to ne znači da nema prava. Tito. Šta mislite koliko vanbračne dece imaju Rothschildi? Hiljade u ovih 250 godina koliko porodica zvanično, javno deluje. To je plan porodice, da se ima što više dece, ne samo bračne, nego i vanbračne, što je još poželjnije, kako bi pod raznim prezimenima bili dobro raspoređeni po svetu i zapravo radili u korist porodične dinastije, ako može da se kaže finansijske oligarhije, koju mi danas znamo kao Rothschilde. Da, koliko ima Rothschilde danas? 20, 30, je li tako? Ne, ima ih 2-3 hiljade najmanje. Ali samo oni znaju ko su njihova deca, ko su njihovi pravnuci, a i ti znaju kome pripadaju i rade u korist nekog cilja koje su Rothschildi sebi dali, misleći da će jednog dana da budu ne znam šta. Zato Tito prifeќa, naravno, i ispunjava plan i se od njega traži. I zato ceo svet danas ćuti o tom periodu istorije 20. veka. Kada bi ova priča postala zvanična, kada bi recimo Rusija stala iz ove priče, istorija 20. veka bi morala se napiše iz početka. Ko je Josip Broz Tito, какви тајни крие и кои све енигми и мистерии се врзуваат за името на Јосип Броз Тито или човекот кој повеќе од 40 години беше начело на поранешна СФР Југославија. Добро, голем ли играч е Тито? Ja imam tu sreću ili privilegiju ili teret, kao što sam rekao, da čitam arhive koje nisu dostupne javnosti. To su interne arhive. I nekad nešto dobijete iz te arhive kada ste mladi i počinjete nešto da radite, pa vam oni takozvani superiori, oni koji su iznad vas po funkcijama, nekad nešto daju da pročitate. Tako sam ja dobio priču i o Romanovima i o poreklu Tita. I sada na to gledam kao na period testiranja mene. Da se vidi pod jedan, da li umem da čuvam tajnu.
Ne da me istrtljam, da sad na moju sujetu ja sam otkrio. Nisam ja ništa otkrio, nego su mi dali da čitam ono što je tajna istorija. Kad je Tito u pitanju, pravio mnogo grešaka u svojoj karijeri. 2-3 puta je bio na opasnim raskrsnicama. Priča da je Mustafa Golubić, general KGB-a za spoljne operacije, koji inače je organizator ubistva Trockog u Meksiku, i za Staljina išao po svetu kao đubretar, đubrad stavlju kese, je došao u Beograd 1941. navodno da likvidira Tita i da su ga beogradski komunisti izdali Gestapovu. To je ozbiljna verzija koju treba pomno istražiti i proučiti. Ima podataka iz Titove biografije. Sam se odao. Ko je bio? Ne znam da li se vi sećate, možda se vi sećate, mlađi gledalci sigurno ne. Naš kolega Ivan Hetrih sa Zagrebačke televizije je 70 i neke godine uradio tada fascinantnu seriju. Tito je pričao svoju biografiju i Hetrih je napravio nekoliko nastavaka te priče koja je trebala da utvrdi ovaj mind control, lažnu biografiju Tita, ali ga je sujeta povukla da ispriča kako je kao podnarednik Austro-Ugarske vojske učestvovao na armijskom takmičenju u mačevanju i osvojio srebrnu medalju. I ta priča, kao priča iz ove sfere kontrole uma, zvuči sjajno. Evo, on priznaje da je bio u austrijskoj vojsci i da je pobedio u mačevanju. Sad ću da vam kažem, slučajno, moj veliki drugar i moj vršnjak je bio mačevalac. A u ovo vreme, 80 i neke do 90. kad je otišao u Sjedinjene Američke Države i postao trener američke juniorske reprezentacije u mačevanju, mi je bio izvor informacija kad je ova priča u pitanju. Ja sam ga pitao, šta znači osvojiti srebrnu medalju na armijskom takmičenju Austro-Ugarske u mačevanju? On je meni rekao, da si lud, to je bilo olimpijada u mačevanju. Tu su učestvovali junkeri koji su 5 generacija unazad samo jahali i mačevali. I sad dolazi, da budem bezobrazan, jedan Dudek iz Kumrovca, je li tako, i osvaja srebrnu medalju. Prvo, pošto nije bio oficir, nego samo podoficir, nije mogao da učestvuje na takmičenju. A da biste bili uspešni u mačevanju, morate da počnete da se mačujete kad imate 7 ili 8 godina života i da posle 15 godina, pod uslovom da imate talenta za taj sport, a da vežbate, tako reći, svakodnevno, budete ozbiljan mačevalac pa da možda osvojite i neku medalju. Šta proizilazi iz ove priče? Ili se mačevao od 7. 8. godine pa imao 15 godina mačevalačkog staža i verovatno bio dobar mačevalac, ili je cela priča izmišljena. Verujem da je ova prva verzija u pitanju, jer se ona nadovezuje na priču da je svirao klavir. Poznata je stvar da u Hrvatskoj, u Zagorju, metalostrugari sviraju klavir, je li tako? To je poznata stvar. Idete u muzičku, idete prvo kod metalostrugara da pravite ključeve, a onda idete da svirate klavir. Ako odbacimo da je ta priča takođe proizvod ne kontrole uma, mind control tehnika, nego da je zaista sa podlogom, onda dobijate inpute za ono o čemu smo pričali, da Tito nije bio Tito iz biografije koju je pisao ovde dvorski biograf Dedijer, nego da je bio neko drugi. Taj drugi, naravno, je imao sasvim drugu priču, imao sasvim druge zadatke.
Ovde su se koplja lomila da li je Tito bio mason. I kompetentni, pod navodnicima, stručnjaci su konstatovali da Tita nema u popisu ni jedne masonske lože predratne, pa to dokazuje da nije bio mason. Tito je bio mason, ali ne u Jugoslaviji. Bio je mason, član najvažnije evropske lože, i tada i sada, Alpine, sa sedištem u Švajcarskoj. To je ona takozvana loža P1, kontrolna loža za sve masonske lože u Evropi. Tu je sedeo. Nije sedeo u Zagrebu u lažnoj loži, jel? Nego je sedeo u pravoj loži gde nemate ni seljake, ni radnike, ni poštenu inteligenciju, ne, imate elitu. Кога ги читате оние тајни книги или оние стари тајни книги кои може да ги најдете по црквите или по библиотеките, или во овие тајни друштва со кои луѓето или новинарите комуницираат, тамо можете да најдете многу информации, многу пикантности и многу контраверзии. Едно од тие информации или пикантности е фактот дека постојат некаде околу 1000 семејства, стари семејства, кои во потекло од Вавилон, Асирија или не знам Стар Рим, кои се стари помеѓу 20 и 25 века и дека во нивни раце последните 20 или 25 века се наоѓа повеќе од 90% од светското богатство и тие всушност денес владат и понатаму со светската политика. Имате теза дека постојат 1000 стари семејства кои водат потекло со векови, да не речам 20-25 века, со потекло тамо некаде од Вавилон, Асирија, кои денес владеат со светот. И дека всушност во нивни раце е целото или во најголем дел тоа светско богатство. Сите овие луѓе кои ние ги гледаме сега да се појавуваат ко филантропи, ко мецени, ко најбогати луѓе во светот, всушност е само еден параван, а дека зад тие луѓе постојат 1000 семејства, кои се кралски семејства, кои се семејства со сина крв, кои се семејства кои имаат 20 вековна традиција. И тие всушност ги имаат сите полуги. Се во тие тајни друштва, како што велите, не владаат масони, не владаат темплари, туку владаат луѓето кои ги знаат тајните на светот. Така е. Значи, 1000 семејства веројатно се кичмата на функционирање на светот. И денес, и пред 2, и пред 10 века. Управу сте. Могao bi da kažem, sad kad ovako, da ne ulazimo u sitna crevca i da ne budemo dosadni gledalcima. Šta je shvatilo zapadno hrišćanstvo? Da je duhovna teža na istoku i da praktično nije preostalo prostora za rast zapadnog hrišćanstva oličenog u Vatikanu, sem da postanu država teokratska i da praktično preuzmu ono što je bila Rimska imperija, samo sada skriveno u nečemu što je hrišćanstvo. Vatikan ima sve elemente Rimske imperije iz prethodnog perioda predhrišćanskog, jer je to jedan kontinuitet. Sada sakriven iza onoga što je hrišćanska religija. To je najveće preduzeće na svetu. To je najbogatije preduzeće na svetu. Zašto? Pa ne plaća porez. Pere tuđ novac. Koliko je afera imala Banco Ambrosiano? I Vatikan ima svoja tajna društva. Mi znamo za nekoliko koji su popularni, jel? Jezuiti kao najkontraverzniji, osnovani, ukidani, ponovo osnovani. Da, oni su jedna od tih poluga, služe direktno papi, odnosno svom šefu, jel? I upravljaju imovinom, naročito ovaj obrazovni deo, to im je bio osnovni zadatak. I danas najveći broj fakulteta i srednjih škola u Americi iz katoličke strukture upravljaju jezuiti, to nije tajna. Ali su sada prešli, upravljaju medijima. Hiljade radiostanica, televizijskih stanica, novina imaju kapital vatikanski, a jezuiti sede u senci ne kao predsjednici upravnih odbora, ne, nego oni kojima se podnose izveštaji šta se radi i gde se dobijaju uputstva kako da se radi. Naravno da ima i drugih o kojima je teško sada pričati jer bismo otišli predaleko, ali imate laička društva koji upravljaju imovinom
kao što je Opus Dei, koji je vrlo moćan u Hrvatskoj. Tuđmana je na vlast doveo Opus Dei i prva struktura vlade Hrvatske je bio Opus Dei, direktno je savjetnik sedeo kod Tuđmana iz Opus Deija. И доаѓаме до она прастара дилема. Кој всушност денес владее со светот? Тие што ги имаат парите или тие што ги имаат тајните? Што е Вирџинија друштво? Вела дека Вирџинија друштво е многу мокно, Да. дека зад него стои британската кралица и дека британската кралица го поклонува на Ватикан. Вела дека тоа е всушност кичмата на финансиското функционирање на светот, дека дел од тие пипци се наоѓаат во лондонски сити, дека се таму 12 банки, Да. најмокна банката на Ротшилд, повторно британската кралица, и се враќаме на она приказна дека 1000 мокни семејства кои водат потекло од Вавилон, кои се стари 10, 15, 20 века и денес владеат со светот. Vavilon je popularan na internetu. I sad možemo da razmišljamo ko priča te priče zašto je Vavilon, a preskače se ovo što je vrlo bitno. Има ли 1000 Oni su, мокни семејства? ima, ali reći ću vam, Stari 10, 20 vidite, veka. opasnost od jevrejske lihvarske, odnosno bankarske zajednice Evrope je u Evropi identifikovana još u 13. veku. Kada je bilo prvih monetarnih potresa u Evropi, kada su mnoge države Evrope bankrotirale jer nisu mogle da vraćaju pozajmljene pare. Zato su između ostalog uništeni i templari. Francuski kralj nije mogao da vrati pozajmljene pare od templara, prvih modernih bankara, kako se kaže, novog doba. Shvatio je da je mnogo jednostavnije da poruši templarski red nego da vrati dug. Slično je bilo u Engleskoj. Engleski kralj Edward I, jedan od velikih vladara, kako u Britaniji vole da kažu, možda čak jedan od najvećih vladara tog perioda srednjeg veka do duboko u srednji vek, je naredio proterivanje Jevreja iz Engleske i zaplenu kompletne imovine. Jer su, pozajmljujući pare od Jevreja i od bankara iz Firence i Venecije, došli u takvu situaciju da nemogućnosti da vraćaju kredite, prepustili čak i monopol trgovine vunom, pa je Edward II, sin Edvarda I, za koga priče kako je bio jedan od najslabijih vladara Engleske, što naravno nije tačno, morao da objavi bankrotstvo Engleske, odnosno da Engleska više ne može da vraća dugove bankama takozvanog crnog plemstva, venecijanskog bankarskog sistema, koji se bazirao na istim metodima na kojima danas bankari pljačkaju svet. Ja ti dam kredit u zlatu, a onda podignem cenu zlata 300% i ti ne možeš da vratiš ni kamate, a kamoli kredit. A onda praviš druge ustupke. Daj mi monopol na luke, daj mi monopol na vetrenjače, na mlinove, daj mi monopol na so, daj mi monopol na pamuk i Engleska bankrotira. Sistem banaka Citya je privatan. To su privatne banke. Banke u Cityu ne pripadaju Velikoj Britaniji. Ne znam da li je to vašim gledalcima poznato. Takozvani City, u koji se dnevno ocenjuje berzanska cena zlata, i danas svakog jutra se nađu veliki trgovci zlatom u Cityu i odrede cenu zlata za taj dan, su nadnacionalna institucija, kao što i američki Fed, napravljen po istom principu. Федерални резерви. Banka federalnih rezervi je konzorcijum banaka, čak skoro istih koji su u Cityu, sa izuzetkom jedne ili dve, iste su banke i u Engleskoj i u Americi. Amerika ne štampa novac. Ne znam da li to ljudima je poznato.
Američka vlada iznajmljuje novac od Banke federalnih rezervi. Banka federalnih rezervi štampa dolare za američku državu po narudžbini vlade, a američka vlada za to plaća kamatu Banci federalnih rezervi. Eto kako funkcioniše najmoćnija i najdemokratskija zemlja na svetu. Nema suverenitet nad jednom od bitnih karakteristika suvereniteta, ne izdaje svoju monetu. Ista je stvar u sitiju. Određivanjem cene zlata se zapravo, a zlato je paritet za sve ostalo, bez obzira što nijedna zemlja danas u svetu nema za svoju valutu podlogu u zlatu, ali se prema ceni zlata određuju sve ostale berzanske cene za sve ostale proizvode i robe i usluge i praktično bi moglo da se kaže da se svetska ekonomska politika kroji u sitiju. Onda je jasno da je Velika Britanija napustila Evropsku uniju po nalogu sitija. Referendum je bila jedna tehnika da se pokaže kako postoji demokratija, koja naravno ne postoji, nikad nije ni postojala. U antičkoj Grčkoj je postojala 30 godina. A sve posle toga je priča kako postoji nešto što je demokratija. Ne. To je samo preličena diktatura isturena tobože narod vlada, kako da ne. Volio bi da vidim zemlju i sistem gde je narod vladao u zadnjih 3000 godina. Nikad i nigde. Никој од нас, почитувани гледачи, нема дилема дека британското кралско семејство е старо и богато и дека има клучно влијание врз водењето на светската политика. Меѓутоа сите си го поставаме прашањето на што се должи тоа богатство, колку е големо тоа богатство и дали британското кралско семејство е капо ди тути капи на целиот бизнис, целата политика и сите тајни кои постојат во светот. Каква е улогата на британското кралско семејство? Вела дека позади сите овие работи всушност стои британското кралско семејство. Да. Ротшилд е само исторена единица. Еден од тие што се одбрани на вистина 250 години стара семејна историја. Да. Значи, кога ќе видите списокот на банки каде што се доминантни или малцински акционери, тоа е еден фасцинантен список, тоа е еден телефонски именик на светскиот капитал. И тоа дека сепак тамо позади стои британското кралско семејство и 1000 мокни семејства кои имат некоја историја, традиција 10, 15, 20 века. Постои нешто моćnije, što se zove crno plemstvo. To je prvo bankarsko, da kažem, carstvo stvoreno u Evropi, koje iz senke danas upravlja finansijama sveta, pa možda se kaže da bitno utiče na dešavanje u svetu i u drugim sferama. Gledajte, Rothschildi su Skorojevići. Postoje 250 godina, a pre 150 godina su kupili plemićke titule. Sa ezoterijskog stanovišta, dakle, bankari nikad neće zaista vladati svetom. Oni su menjači novca koje je Isus izbacio iz hrama. Rothschildi su to, menjači, upravljači tuđeg novca. Oni su menadžeri kapitala. Sad se postavlja pitanje čiji je kapital. Postoji 12 ili 13 porodica, a to ne su ni Rothschildi, ni ne znam ko, takozvanog crnog plemstva, koji su bankari od 12. veka i kojih danas nemate nigde, ni na jednoj funkciji. To su ljudi koji ne žele da budu ni predsednici vlada, ni da sede u Evropskoj uniji, tamo u onim birokratskim rupama i šupama, da pametuju, presipaju šupljeg u prazno. Ne, to rade ljudi koji su u njihovoj službi, oni sede na nepoznatom mestu, ali su mehanizmi toliko razrađeni da njihovo lično učešće i pojavljivanje nije potrebno. Kada je britanska kruna u pitanju,
Naravno da centar imperije vuče sva bogatstva osvojenih teritorija, kolonija ka sebi, jel? I taj ekstra profit koji se tu taloži vekovima je doveo do ove moći koju mi danas naslućujemo. A to je da je britanska kraljica verovatno najbogatija osoba na svetu, ako to uopšte bitno. Ali ona u ezoterijskom smislu za ove paganske kultove koji postoje paralelno sa zvaničnom religijom, prvosveštenica mnogo značajnijih organizacija i društava koja zapravo nose vlast iz senke. Hoću da vam kažem da u hijerarhiji svetske vlasti sigurno postoji čovek koji kad uđe u sobu ustane i engleska kraljica. Ko je taj čovek? Nikad se neće znati. Ne pripada ni Rothschildima, ni Rockefellerima, nikome. On pripada nečemu što ide iz Rimske imperije, kroz porodice Pizo, Flavijevce. Flavijevska dinastija, sem Vespazijana i njegovih sinova Tita, odnosno Titusa i Domicijana, je sa ovih prostora. Ако некаде после Втората светска војна, американските тајни служби го реализира планот Гладио 1, со кој требаше всушност да биде ставен крај на сите тие левичарски движења во повојна Европа, во делот на Западна Европа, да не се постава прашањето дали на сцена е реализација на некаков план Гладио 2, кој всушност преку еден спектар на терористички акции и настани треба да биде прекроена картата на идната Европа. Проект или план Гладио Да. формира некаде 40-тите години, после Втората светска војна, и велите дека тој проект Гладио и денес се случува во светот. И дека тој проект Гладио за кој сите сме сметале дека е архивиран и ставен во некои историски фасцикли и папки, денес се повампирува во наводници и се реализира во еден голем дел на Европа. Што е проект Гладио? И што денес од тој проект Гладио се реализира? Проект Гладио je nastao zbog situacije u Italiji posle Drugog svetskog rata. To je projekat američkih obaveštajnih službi, koji je podrazumevao, plašeći se da bi možda na parlamentarnim izborima levičari, odnosno komunisti, mogli da pobede, što bi bila katastrofa za zapadni svet i katolički i svaki drugi. Operacija Gladio je bila operacija subverzivne delatnosti u Italiji, kako bi se u zemlji izazvao unutrašnji haos i kako bi se on pripisao komunistima, odnosno levičarima, i kako bi to proizvelo kontraefekat da pobedi desničarska politička opcija koja je zagovarala čvršći režim, suzbijanje ovih, da kažem, levičarskih ideja u samoj Italiji. To je rezultiralo brojnim terorističkim napadima, ako se sećate. Kao kolega ste to sigurno pratili u istorijatu 20. veka. Tu je bilo i atentata, tu je bilo bomba u vozu kod Napulja. To je bio pokušaj državnog udara kada je paramasonska loža P2 i Ličo Đeli pokušali da izvedu čak državni udar kako bi taj desničarski koncept sigurno pobedio. Operacija Gladio je postojala i u Nemačkoj. Ako se sećate tobože terorističke grupe Baader-Meinhof, koja je htela socijalnu pravdu anarhističkog tipa pa je kidnapovala bogate industrijalce Nemačke koji su mogli da plaćaju otkup, a tobože taj novac će da bude podeljen narodu, ne znam kako samo. Pa i taj koncept kada je Baader-Meinhof grupa pohvatana se pokazalo kao i crvene brigade u Italiji kao teroristička subverzivna
organizacija kojom upravljaju strane službe, u ovom slučaju CIA, pa je to rezultiralo, ako se sjećate, čak i ubistvom Alda Mora, premijera Italije. Smatralo se da je taj period završen. Дури мислам дека елементи на Гладио можеме да видиме и во Грција, со тие силни терористички групи и организации кои функционираат 30 години. Дури сопругот на поранешната грчка министарка за надворешни работи, ќерка на Константин Мицотакис, Дороба Којани, беше убијан од таа група, нели? Па имали сте и у Турској. Имавме и у Турција, нели? И тие никош не беа пронајдени, И знаете. имате их у Европи. Да. Operacije, to sam rekao, operacije u Belgiji i u Francuskoj, takozvanih terorista arapskih, su tipične Gladio operacije. Šta gledalci mora da shvate? To što je Arapin bacio bombu ne znači da je to arapska operacija. Znači, u terorističkim aktivnostima i uopšte bilo kojim operacijama obaveštenih službi na tuđoj teritoriji, što je zabranjeno po ustavima svih zemalja, jel? Da se bavite terorizmom na tuđoj teritoriji. Jednu grupaciju čine oni koji osmišljavaju određene akcije i finansiraju. Drugi nivo je logistika, organizacija konkretnih terorističkih akcija, ako je to posredi, i obično se za ovaj srednji ešalon biraju vojnici, oficiri sa iskustvom. Da li su u penziji ili su u privatnim firmama koje se bave ne znam čime, zaštitom čega. A izvršitelji su treći nivo. Nađete ljude koji su spremni da se žrtvuju za pare, ili su ludi, ili su na programima kontrole uma i oni izvršavaju teroristička dela i često ne znaju čak ni šta su uradili. Ova tri segmenta ne mora da budu povezana. Oni su povezani horizontalno, ne vertikalno. Oni nisu iz iste zemlje. Naručilac možda bude lupam iz Sjedinjenih Američkih Država, organizatori i logističari mogu da budu iz Izraela, a izvršioci Arapi mogu da budu iz Iraka. I sad, kako ćete da povežete tu priču, ko stoji iza kog terorizma? И целта е Гладио 2, односно преку такви форми на терористички акции и одредени други форми на нестабилност, да се предизвика, ајде да речеме, страв, одредена несигурност и одредена тензија во општествата и во државите. Ciljevi su mnogo opasniji. Ovo su pojave... Ова е Гладио 2. Da, to je mnogo opasna operacija. Gladio Šta je 2. njen pravi cilj? Rušenje Evrope. Je li to cilj? Ajde da se onda zapitamo ko ruši Evropu na ovaj način. Ko želi da poruši Evropu iznutra? Kome je konkurent Evropa? Ili kome više ne treba ovakva Evropa? Добро, зошто американците сега го прават тој план Гладио 2? Pa očigledno, ako oni stoje iza njega, a teško je da stoji neko veći, jer većeg nema, onda se zaista postavlja pitanje da li to znači da Sjedinjene Američke Države gube svoj stisak i pritisak nad Evropom, da li prvi put u svojoj istoriji Sjedinjene Američke Države imaju obavezu prema Nemačkoj koju ne mogu da ispune. Ne mogu da vrate zlato nemačko koje je tamo na čuvanju. Gde je nemačko zlato? Pa ne zna se, potrošilo se. Hoću da kažem, priče su mnogo složenije. Nemačka postaje lider Evrope i u najbukvalnijem smislu. Ne što ona želi da bude lider, nego ona jeste lider po svojoj ekonomskoj moći. To je hteo Hitler. Ujedinjenu Evropu pod nemačkom vlašću. To sada postaje ponovo vidljivo. Sa izlaskom Britanije to postaje još vidljivije. Pitanje je kome treba ovakva Evropa. Americi verovatno ne sa tako jakom Nemačkom. Možda je sve ovo upereno protiv Nemačke. I sad ćemo da vidimo, bit će ovo turbulentna godina i 2017. i 2018.
u kojoj će se ta prekomponovanja politička desiti u Evropi. To možda bude vrlo opasno za Evropu, to možda bude opasno za Srbiju i Makedoniju, zato što, znate, žito se melje između dva velika kamena. Pa sada vidimo da ne budemo mi to samleveno žito. Ако германското злато или златото на нацистичка Германија во еден дел завршува во Соединетите Американски држави, ако најголемите германски научници завршуваат и го продолжуваат животот во Соединетите Американски држави, ако шефот на Гестапо живеел во Соединетите Американски држави, тогаш се поставува прашањето дали е демонтиран Третиот рајх или ако е демонтиран Третиот рајх, дали на темелите на Третиот рајх или на таа нацистичка Германија треба да никне еден нов нацистички проект или нова нацистичка платформа кој би бил начело на тој проект. Четврти рајх, книга, пред 10 години напишана од вас. Ке се реализирали Четврти рајх. Третиот рајх беше Германија на Адолф Хитлер. Вие прогнозиравте дека некој сака да направи Четврти рајх. Што ќе биде Четврти рајх и може ли да биде реализиран? Он веќе постои. У време кад сам ја заиста пред 10 година написал книгу о томе, он je već postojao. Rezultati posle Drugog svetskog rata su uglavnom ostali sakriveni od svetske javnosti. To je bio strašan rat. Sa strašnim posledicama, poginulo je koliko? 50 miliona ljudi. Razorena privreda polovine sveta. Ljudi doživjeli psihičke traume koje su možda nosili kroz ceo svoj život, čak preneli na svoje potomke. Ono što je tobože trebalo da bude rezultat Drugog svetskog rata, a to je denacifikacija Nemačke, nikad nije sprovedeno. Suđenje u Nirnbergu je bilo za svetsku javnost, umornu od Drugog svetskog rata. Kako je evo nacizam pobeđen i osuđen, ali denacifikacija nad milion i nešto nacista koje su trebali da sprovedu američki sudovi nikad nije izvršena do kraja. Možda 1% ili 2% su dobili zatvorske kazne od 3 godine do 7 godina zatvora. S te strane, zaboravilo se da je pogotovo u Južnoj Americi veliki deo nacista izbegao, ne 45. Od 33. godine je Južna Amerika počela da se priprema za nešto što će doći 15 ili 20 godina kasnije. Ekonomska baza uzdizanja Argentine i gomile zemalja je bila nacistička. Hiljade banaka, preduzeća, kompanija je postojalo u Južnoj Americi još od 33. godine. U Severnoj Americi je postojala ne samo jaka etnička zajednica Nemaca. Ne zaboravite, Sjedinjene Američke Države u 18. veku za jedan glas su izgubile glasanje da zvanični jezik ne bude nemački nego izabran engleski. Za jedan glas. Денес статистиките покажуваат дека најголем дел од луѓето кои денес живеат во Америка немаат британско, туку имаат германско потекло. Upravo to. Jer Evropa još od vremena protestantizma je slala stanovništvo Ameriku pod pritiskom katoličke crkve posle verskih ratova. Znači, već od 17. veka prve kolonije u Severnoj Americi su evropske, protestantske, ajde da kažemo germanske. Kako se zvao New York? Novi Amsterdam. Pa ko je otišao tamo? Pa ljudi iz Holandije, Evrope, bežeći od katoličke crkve. S te strane, dakle, Treći rajh nije razmontiran kao koncept. Razmontirana je nacistička država. Hoću da kažem, Četvrti rajh je formiran onog dana kad je ukinut Treći rajh. И со помош на Ватикан и на ЦИА. Па наравно. Најголем дел од овие нацисти од Третиот рајх заминуваат не само во Јужна Америка, туку во Северна Америка. Банкари, научници, луѓе кои стоја зад овие ракети, зад атомската бомба. Значи целото ноу-хау, целото знаење, велите... Američki svemirski program je nacistički program von Brauna, odnosno
te general Kamler, koji je naravno važniji od von Brauna, jer je on bio komadant. Von Braun je imao čin pukovnika i upravljao je testiranjem letenja V2, V1. A taj general Kamler, SS general, je nestao. Videli su ga u Americi. Šef Gestapoa Miller, gde je nađen? U Americi. Nije suđen, poneo je mikrofilmove, jel? Германското злато, што е исчезнато, каде е најдено? Во Америка Pa i u Vatikanu. и во Ватикан. Nekoliko Jevreja je pre 10 godina podnelo tužbu protiv Vatikana američkom sudu za opljačkano zlato u okviru NDH od građana koji su završili u koncentracionim logorima u NDH, Srbi, Jevreji, Romi i svi ostali drugi, jer je to zlato bilo prebačeno u Vatikan. Najvećim delom, manjim delom ostalo kod Pavelića. Ovi advokati koji su radili po ličnoj inicijativi su dobili sudski spor. Američki sud je naredio Vatikanu da vrati opljačkano zlato. Jedino što američki sud nema ingerencija nad Vatikanom u Vatikanu, ali je ostala sudska presuda i ona može da se pronađe. И на крајот, кој ќе победи на изборите во Америка? Самата Америка е функционална и е формирана како одредена масонска творба. И таа функционира како класична масонска творба, подпирајќи се на класичните масонски принципи. На жените дури во последните 10-15 години им е дозволено да се зачрнуваат само во одредени масонски ложи. До сега на чело на Америка немала жена председател. Дали Хилари Клинтон може да биде првата жена председател кој ќе положи заклетва на таа масонска американска Библија. Добро, ќе имаме ли ситуација? To je opasna hemija. Прв пат жена да положи заклетва и Da, to sam rekao. и да стави рака на масонската Библија. Tako je. Бидејќи сите американски Od osnivanja do danas, ставиле рака sem или заклетва Sem положена. Johna Kennedy-a, svi na američki masonska predsjednici zakletva. su masoni. Što je i logično. Amerika je masonska tvorevina. To je nova Atlantida Baconova. Jedan utopijski koncept koji je pretvoren u državu. Evo, postoji 200 i nešto godina. Sa manje ili više uspeha, uglavnom sa više neuspeha nego uspeha. Ali se taj unutrašnji tradicionalni deo poštuje. Da li je on dovoljno jak da drži Ameriku na principima na kojima je osnovan, to je sad neka druga priča. Ali, naravno da će i ovi detalji svi učestvovati u konačnom odlučivanju. Postavlja se pitanje, ko stoji iza kog predsjedničkog kandidata? Ko su ljudi iz senke čiji je kandidat Hillary Clinton i ko su ljudi iz senke čiji je kandidat Donald Trump? Ние гледаме дека To odlučuje koja grupacija vojno-industrijskog kompleksa, biznis lobija, političkih uticaja sa strane će imati prevagu koja će pokazati više snage u tom trenutku da izgura svog kandidata. Ние гледаме Američki дека predsjednik je второ- službenik. Dakle, to je sistem u kome on ima velika ovlašćenja, ali nije to što vi imate velika ovlašćenja ne znači da možete da ih upotrebite kad vi hoćete. Je li tako? Evo, ja imam ovlašćenja da aktiviram atomsku bombu. Ko kaže da to može se desi? Ima jedna anegdota vezana za Ronalda Reagana, koju sam ja citirao u jednoj knjizi pre 15 godina, koja je autentična. Jer mi je pričao čovjek, jedan od šefova FBI-a iz tog vremena. On je u predizbornoj kampanji između ostalog rekao da će sve kontraverze koje postoje oko letećih tanjira on da objavi kad bude postao američki predsjednik. I zaista kad je postao američki predsjednik, tražio je od Pentagona da mu se donesu ti materijali. Došao je general koji vodi taj sektor i rekao je: gospodine predsjedniče, ja ne mogu da vam dam uvid u taj materijal.
Reagan je rekao, kako ne možete, ja sam vaš vrhovni komandant i ja vam naređujem da mi to donesete. A general je odgovorio, da, ali ne u ovom slučaju. Eto, to je suština neke vlasti, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i drugde. Jer mislite da Putin nije čovjek koji mora da usaglašava različite interese kao jezičak na vagi, koji postoje u tako moćnoj sad i privredi i vojnoj industriji i bivšem nasleđu Sovjetskog saveza koji je još jak i raznim lobijima koji žele da utiču na vlast, žele da promovišu svoj deo interesa kroz vlast. Jel mislite da Putin nema taj problem da mora vrlo pažljivo da odmerava svoje akcije u unutrašnjoj politici, kao i u spoljašnjoj? Pa naravno da da. S tim što ja imam velike simpatije za njega kao čoveka koji ima dobar način i ispravno mišljenje i procenu šta se dešava u svetu u proteklih 10-20 godina i u sledećih 10-20 godina i on se nalazi na ključnom mestu da svet ne ode u propast tako munjevito kao što je neko planirao pre 20 ili 30 godina. Тука некаде е крајот на нашето вечерошно интервју. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да го одјавиме интервјуто. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравје. 80 години, алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да го проследите интервјуто со големиот мајстор на храмот на Свети Јован или господинот Милан Видојевиќ. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.